Kopirali odluke se miše. Dajte ja skopirati. Šta je to? Ovo je malo zabilježimo i svoj sam doživljaj. Nemojte. Nema ovdje ako nema. Da nema ovdje. Nije problem. Moraš je isporučiti jer nije tu nikakvim propisima. Bar kad bude potpis. Potpis, to je sad rješenje, radimo za ovim ministricu, sve to. A nemojte, molim. Dobro. Nisam saglasna, vi znate da ja isto mogu određene mjere tražiti. Evo ga, Jarane. Izvolite. Drugu stranu. Polako. A rješenje? Dobro. A čuje se novinar, konferencija za štampu? Gore ti dođi, ja da isti ga. Gore čekaj. Mi hoćemo morati pogledati što želimo. Predsjedniku predsjedniče, eto sav put naš kako je teko. Evo samo da prođe ovi. Evo, 28.2.2009. godine smo održali osnivačku skupštinu. Evo koliko dana čekamo, to jest mjeseci, da dobijemo rješenje Ministarstva pravde i statut koji smo dobili ovjeren, ali smo ga dobili štrajkujuću glad i blokirajuću granični prijelaz. Ja nam svima čestitam, porazili smo naše neprijatelje Hamdu, Mustića, Senada Barića, Kornija, Ikana i ostale da ne nabrajamo. Petar Kolonaš. To je bilo to. To je bilo to gore. Hvala, hajde. Nakon drugih 9 dana, iscrpljujući i nakon 5. dana štrajka, 16.10 je prekinuo štrajk glađu, jer smo dobili rješenje za nošenje naziva i jedinstvena organizacija kantona, prva na kantonu, koja može objediniti sve boračke populacije i mogu biti samo pod ovom organizacijom i kakva se druga više ne može registrirati. Statut ovjeren, dobit će ove kopije, kasnije će podijeliti svima, statut jedinstvene organizacije boraca Unije veterana i onako kako smo mi tražili, to smo i dobili. Saglasnost od Mirce Vojća, VD ministra, da nosimo naziv prefiks jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Unsko-Sanskog kantona. Ovo su kopije, original su, drži Jasko ovamo da neki su. I što je najbitnije, Mirjana Vlašić, rješenje iz Ministarstva pravde, koji su 3 dana mukotrpno radili za nas, za jedinstvenu organizaciju boraca Unija veterana Unsko-Sanskog kantona, i sa ovoga skupa poručujem Serđi, Hamdi, Mustefiću, onima u Bužimu, Korniju, Ikanu, da niko nije ovlašten, tamo kod čekaj nisam ja, ovlaštena osoba za zastupljanje svih boraca Unsko-Sanskog kantona je Rendo Čaučević. Predsjednik općinskih organizacija koji su zajedno sa mnom se borili. I od ovoga momenta kad smo dobili rješenje, nema više organizacionog odbora, sad vas zastupa jedinstvena organizacija boraca Unije veterana i upravni odbor jedinstvene organizacije Unije veterana, koji je poručio premijeru sada da ćemo se i dalje boriti na ovakav način ako ne budu bili svi naši zahtjevi rješavati.
od stambenog zbrinjavanja, od isplata novčanih naknada, od bilo kakve pomoći za bilo kojega borca u Unsko-Sanskom kantonu. Ovo je naš IKM na Izrašću. Ja se zahvaljujem svim mještanima, pogotovo ovome čovjeku ovdje koji ima trgovinu, koji nam je izašao u susret, koji nam je pomogao s mještajem radu. Znači svim Izrašćanima koji su na ovako fin način primili, koji su nam izašli u susret, koji su donirali hranu. Zahvaljujem se u ime upravnog odbora, u ime svih vas, svi koji su nam pomogli u hrani, onima koji nisu tajkovali gladni. Ja im se zahvaljujem i zahvaljujem se ministru Vojiću koji je jedini bio ovdje prisutan među nama. Želim se ovoga skupa da se zahvalim i premijeru Vojiću gdje je ministrica trebala da ide u 14:00 za Banja Luku, ali je on spriječio dok ne potpiše rješenje. I on je dao udjele, znači naredio im je da moraju odraditi juče i danas da moramo dobiti rješenje. Mi smo ga dobili. I da vam kažem jedno, jutro su sve boračke organizacije poznate kod premijera, traže se financijski izvještaji. Nijedan financijski izvještaj, nijedne boračke organizacije u Unsko-Sanskom kantonu nije prošao. Znači imamo šanse da radimo kvalitetno, da se borimo i sve ona sredstva što su bila njima usmjeravata, sad imamo šanse da budu usmjerene na jedinstvenu organizaciju boraca Unije veterana, jer ćemo mi raditi u skladu sa statutom i u skladu sa zakonom. Eto toliko. Što ste izdržali do zadnjeg i drugi put poručujem da i drugima prenesete da nas bude što više kad budemo tražiti. Znači, rješavat ćemo i pojedinačno naše zahtjeve, ako treba na ovakav način rješavat ćemo i za Džanu Hasanića, čovjek koji nema struje u 21. vijeku, nema nikako struje, nema bandera do njegove kuće, a bio je borac, izgubio brata. Na ovakav ćemo način reći Mirci Vojić, to smo provučili dole, da ćemo praviti šta i blokirati granične prelaze ili će ne vršavati. I da vam kažem, da nas nije bilo ovdje na Izači, ovdje se je slomila i autonomija Tigar 94 u kojoj sam akciji i ja učestvovao. Ovdje se je slomila autonomija, evo ovdje se je slomila da i najjača organizacija u Unsko-Sanskom kantonu koja broji 11.500 članova dobije na Izačiću rješenje jedinstvena organizacija boraca Unija veterana Unsko-Sanskog kantona. Više nismo nelegalni. Kopirat ćemo svim onima koji su rekli da smo nelegalni i dosta tim. A ja mislim da će neko večeras doživjeti moždani srčani udar od njih, bez obzira što se nalaze u toplim sobama, kad vide večeras sa svim televizijama. Televizija neće dolesti ovdje, pošto su snimili kadrove, ali sam ja dao izjave za 7 televizija, Slobodna Evropa, Slobodna Bosna, RTL je tražio, Alfa, Federalna BH, sve će večeras prenositi da smo mi prekršili grad, ali da smo dobili ono što smo tražili. Eto, toliko još jednom selam i pozivam Hasagu Braća, kasnije Senada Vukovića da se obrati, a kasnije širika obezbeđenja, Senada Kutovića i Hasina Kutovića. Da prođe, ljudi koji tamo. Stani malo, Ferhat. Pa idi prođu. Ovako, poštovani saborci, ja vas na salamije pozdravio sve skupa. Da ne bi puno ja dužio, sve što je prenio naš predsjednik jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Unsko-Sanskog kantona. Napokon, znači danas smo nakon 6 mjeseci dobili znači to rješenje koje smo uporno tražili od pojedine recimo političke stranke i pojedinci to su obstruirali naše. Znači došli smo do svog cilja. Poručujemo svima onima koji budu obstruirali zakone koji su donešeni po pitanju boraca i ne budu ih sprovodili, da ćemo još na žešći način odgovoriti. Toliko hvala. Predsjednik najjače organizacije na općini Bihać je gospodin Senad Okuvić, nikakav Hando Mutar, sve informacije možete dobijeti i svi se obličati kod Senada. I da kažem, da moramo ovo skloniti, da ćemo svi zajedno krenuti u koloni, da svi moramo potrpati da auta budu puno, ne smije niko ostati. Drugo, zahvalio se Ministarstvu unutrašnjih poslova, gospodin Fuadu Popoženović koji je bio korektan prema nama i imao je maksimalnu suradnju. Policiji koja je radila i svim policija koji su radili svoj dio posla i svim pripadnicima MUP-a koji su dežurali ovdje i pokazali da su konkretni i da i oni nama daju podršku, ali nisu mogli javno. Bili su konkretni prema nama, davali nam podršku, odradili svoj dio posla kvalitetno. Ja im se zahvaljujem u ime jedinstvene organizacije boraca Unija veterana i upravnog odbora. Ovako, dragi borci, ne znam li šta bi ja rekao više od same dragosti. Ja mogu samo reći da je za nas borce ovo današnji dan istorijski dan. Ne znam kako je to ko razumije i koliko će ko to razumiti. A za jedinstvenu organizaciju, za boračku populaciju, ovo je istorijski dan danas. Ova organizacija je krovna organizacija. Da vam kaže, danas na stolu, znači kod Tahirze,
stoje već krivične prijeve udruženja, pokušavaju, koji su bili do juče predsjednici, već u ministarstvu da udjavljuju udruženja. Ne mogu ga odjaviti jer nije bilo skupštine, nije bilo financijske, nije bilo ničega. Sad i ne mogu, nema dečki, sad će biti sud. Sud će rješavati te stvari. Zato vam kažem, ovo je jedan naš istorijski dan. Dok sigurno smo istrajali mukotrpni, zahvaljujući svim ovim momcima koji su najveći teret iznijeli na svojim leđima. Ovdje spavajući, ovdje gledavajući. Što je rekao predsjednik, policiju. Prvo ću ovdje pozdraviti i stvarno im čestitam na suradnji velikoj. Policija također ide 26. u štrajk, a najvjerojatnije će upravni odbor zasjedati koji ćemo mi podržati policiju u njihovom štrajku. Ime platu sa 900 maraka, ne pozornik jedan policajac da ima 450 maraka i da zebe ovdje s nama. Takve treba vraćati plate. I one 3000, a ne njihove plate. Njegova je plata 450 maraka. Tako je. Dečki, molio bi vas, odavde da kad krenemo, rekao i sam predsjednik, kad smo krenuli ovamo, ova je mjesna zajednica dala jedna od najvećih šehidskih momaka, šehida. Molio vas ponovo kako smo i došli, onda da ponovo stanemo, da proučimo Fatihu i da se vratimo u daljem našem pravcu kojega smo i došli. Da pokupimo ovo što smo ovdje stavili, znači šatore, očistimo smeće, skinemo zastave. Zahvalio se svim ovim mještanima i mislim, nemam zahvale za ove ljude ovdje. Jednostavno nema zahvale. Znam kakvi su Izačani i zato smo i došli na Izačić, jer znamo kakvi su Izačani. Da nismo znali šta je Izačić, išli bi onda gore, znači za Maljevac. Dečki, toliko od mene i oko Boga vidimo se u budući nečemu bolje. Znači, ja želim da se sve jedan član upravnog odbora koji se nalazi, da se obavezno salami podeli sa gazdom ove kuće koji nam je izašao u susret, od struje, vode, WC-a, znači i od pomoći u hrani, da se podeli. Znači, ovdje sada pozivam da se obrati zvanični predsjednik, ne Mirsad Šabić, nego gospodin Almaz Jusić, a poslije njega će se obratiti, znači, obratit će se šef obezbeđenja Ferhat Kurtov i njegov zamjenik Hasib Puškar. I želim da područite, ovo je naša isto glava, on je taj koji vodi skupštinu, koji okupa ljude i evo zvanično je dobio dokument gdje se i on potpisao zajedno tamo samo. Izvoli predsjedniče. Evo, čuli ste šta su rekli predstavnici, znači nam je dalja borba. Sad, zakone stalne da imamo da se borimo gore u parlamentu i to delegacija naša ispred opština nije bio u sastavu Katrona i tako. Da bi imali stalni zakon, ne ovako da malo moramo ići na puteve i to toliko, ja vas sviju zahvaljivam što ste izdržali zajedno s nami. Hvala. Hasib Puškar, dođi vam! Ode tako, u ime i svog zamjenika. Pošto sam bio zadužen za bezbjednost strane ovo naše MIHM, da vam se svima zahvalim na razumijevanju, na poštovanju ovih naših redara, naši neki zakona koji smo ovdje uveli prirodno. Dalje, znači poslije ovoga svega slijedim ovog generalnog čišćenja da odradimo, znači svi zajedno ima nikome da ide. I što sam još mislio reći, stvarno sam presretan što sam došao do ovoga, ovo je naš život. I kad smo kretali, znači ovo je aktivnosti prije, znači mjesec dana, 20 dana, ja sam rekao, vraćamo jednom pravu stvar. Nikada više, ja mislim, ne bi potrebe da se ovo radi. Nikada. Da smo do znaja, znači da imamo snagu, i znači da ćemo dođe rješavati sve, znači legalni zakupni putem preko upravnog odbora. Ajde, Puškar, recimo. A ne imam ja puno da vam pričam, ovi su pred mene rekli na sve. Hvala vam u ime moje i u ime nas. Ovi sviju. Upravnog odbora, ja. Dobro da smo istrajali u ovome, bilo nam je teško. Hvala vam opet svima od nas. Gori još jedan tekbir. Slušaj vamo! Tekbir! 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 Ajde, posao još.
kišni je period. Sljedeće druženje će biti kad primite majsku naknadu, ja imam sve brojeve telefona, kad se primi majska, ja vas obavezujem da svi po 10 maraka obratite se upravnom odboru. Napravimo jedno druženje od 5-6 da se opustimo, a tamo neće moći biti aj, nećemo se spraviti paniku. Garantiraš ti da će biti špinjetak za mene. Neća Hajmarova. Ovo je pakovanje, zvanično znači. Posle 9 dana. Da bi se objedinilo, da bi se... Ajde, ja nek spota sa njim, da mora stati u uvo. Evo će motat, hajmo. Idu. Daj, motaj ovo, hajde. Moraš sao. Nek samo odigrao ulogu. Kurmu, nek onaj dan došao, nema toga, ništa ima. Skače ko majmun ovdje. Eto, ništa. Nije bilo braš. Sad oni ganju, nek on se ganju. Hoće. Ide ovo, ima mjesta. Ovo je mjesto gdje smo boravili 9 dana. Vrši se pokret. Naše zahtjeve koji su istraženi, znači djelično su, ali oni glavni zahtjev koji se vrlo bitno puno iščekivo je dobio. Možda ovdje je ova površana bilo gore. Ajmo li, ne znam, Poznate smo Boga, prvo naše druženje, bit ćeš upoznat kao Boga. Doći, eto me brzo. Da. Samo nam moraš dati broj telefona i da mi znamo kontaktirati. Ima 061. Nurija, gdje zapiješ to? Ajde u autu. Nurija, ajde u autu, u onoj kutiji imaš onaj papir za telefon i ima olovku u mnom trepu. Hajdete se ne zamanam kad je ovo neće da se sjeći. Salami šefa i često, prijatno bili. Evo imate salama, svi od... Otaj, ali da ti kažeš da je ovo? S ti imao ovo, a nije mali je štap u mene bio? Gdje je ovaj šef? Kuda ću? Pa ima malo, samo stan da ga... Čekaj, uzeli ste jednu zastavu, hemi. Alo, još jedna nema. A pitaj one, on rekao da je njihov. Jedna moja mala zastava još jedna. Mala zastava sa auta, budemo mogu. Ali mala sa auta, dajde da idemo malu zastavu Čičija. Izderana bila vjesa na tom autu. Gdje će mala zastava? Najviše je ovaj. Remzo!
sad su bile dvije male zasete.